Adofo me mama kwa ba de batu maji echi so me ne wo kasa isa wo de wani ekokopie mu ewo enkran emotin so eye Opera Square na ene arehosam a esi ho ene se eye GT Bank area mu hono no eja kese pa ato hono mu a amanfo enema ehie na me ne wo kasa eye wo bo modern se eye fire service for ebeba abeboa na omadum eja no yenim se eba nkran monten so mokola enche ye bia ena abronsan ahodo ehye ema amanfo a business am womo abo modern abre wo mojani enya edetete wo ma de hwe wo ma eno ne wondaachi eja to mu ema no ehye ya afei ena wotimi kwampo aya building ni renovation besi ne adwadifo a wone ma ehye eya ade a ehye ye no obibia ensa entimi enka ne de na sisia obi bebisa se eya adan na esie den na eba na ekoba ne sam e market honum etimi ehye afi 2021 a abesin kode ba 2022 a yesimu ojahihye ankasa ena ebusuo ewo man Ghana mu ene wo betie na market we yahye wo beti na bank we yeja demu wo beti ni nyina na eyede ben asem ena ekoso abra oman mu ayehye na amanfro niam ehye ewo Opera Square enkran na unim uhu ana chese esewani ense okakire sane adwadifo mai esuo wonsegu oti na wo pa chow no wotie mu amanfo mo ayeyo ye niam ehye nipa mro eye nkania ena di ejedrum eba anase ebi mu na hyeda ese wodi ja ebeto enkrofo ediemu enipa bonfo ben ena hyeda ese amanfo ejapade eseye esansem Ghana ha se ejabeto eye bia bi ama niema ahye amanfo niema asai tematima market ejato hono a amanfo ejapade nyina eseye susuampa besise eneye ntimi enhu obi biara enam no so a edi saa ejei edi ba ya ma amanfo ejapade aseye pempi no se oje dumfo no so eba no obomodin ase wo bedum eja na obehu se ene na jan bonya baabi mpo emfa won fidie no emfa esanse enipa abo enompem ehia honom no enya dia akwanpo ede edemu ya market ye sisi enya dia ya ma space eda honom se koba ne se bibi atwenchen bi esi na wose ye babeboa na yeje amanfo ejapade edi si honom a ekwanpo a wode befa akompo na eno so ayeden enam so ema se odi wani ekokopie mu a ene na dwadifo mai omusu ane se eye aban panimfo emra na woma meboa wo na kamia ye se oya obronsam no etu omani ediasi wonso bibibia na ye de behye bronsam bibibia ene ebeka se obaifo na aye anase yen enipa no krampo no yenso yese fata se ye beye bibi ede aboa ye ho ne agyan se ne da biara da ye de kwadu ede bo amanfo yenko ena yenko sene eja eda eye mokora Opera Square GT Bank ehonomo abronsan kasia ehie no emra
wa wo hwe se ne ekoso na nipa bondompim na nwusie epu de ba ebesi ne na wo frɛ fire service fo no ma ema medu ye no mo no ye de yani ebedi akire na ya hwe se ojedumfo no ebetimi abedu ho ntemo aboa ama manfo niema a ehye no omatimi ayibi de afiri mu ananso no sisi amene okasa die enya de a obi aka ejanu mu a ye beka se ohye anase bibi nanso no enipa wo dan no mu a wo pie ye edwane ye na enya de a obi etimi fa ne pimpo de epie ye ne wo hwe nimu ase ojedumko no beba bedru ho no mo na waboa age wo niema like video no share all the social media platform no so media any Empress Ann ememe nyina ekatwe ebakope hwe ho so yi macra Hey,